Predstavljamo DriveGo, prvu aplikaciju u Srbiji koja omogućava da platite gorivo bez odlaska na kasu. Instalirajte aplikaciju DriveGo na vaš mobilni telefon. Unesite e-mail adresu i aktivacioni kod koji dobijate odmah. Zatim unesite broj mobilnog telefona i kod za potvrdu broja telefona. U sljedećem koraku unesite lične podatke, a zatim i podatke vaših platnih kartica. Kreirajte PIN kod kako bi sistem zaštite vaše podatke učinio potpuno bezbednim. Dodelite aplikaciji vašu sa nama na putu karticu lojalnosti. Sada ste spremni da natočite gorivo. Iz automobila otvorite aplikaciju i kliknite na dugme za točenje. Unesite PIN kod koji ste kreirali. Usmerite vaš telefon prema QR kodu na točionom mestu. Natočite željenu količinu goriva. Vratite se u automobil i kliknite na dugme Plati. Go! Proces kupovine je uspešno završen. Iskoristite pogodnosti savremenog načina plaćanja goriva. Brzo, jednostavno i sigurno. Samo na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. DriveGo!